izizwe umsebenzi ojulile noma ngingathanda ukuveza ezinye izinto ngoba zimfihlo futhi zikuganganyana kodwa umsebenzi wezizwe is-aida ngifuna ukucupha umkami ukuthi uma ngifa angathandani namuntu is-aida ngifuna ukulanda intombi engiyeshela noma mhlambe umkami uhambile ziyawenza lo msebenzi is-aida mhlambe untshontshelwe izinkomo noma zimbuzi ziyawenza lo msebenzi is-aida mhlambe kunomuntu okuhlukumezayo usukhathele uyena uyakwazi ukuthi wena owu-director ezizweni ukuthi uma uthi manje madoda nginithume endaweni ethile anihambe niyokwenza ukuthi ziyokwenza lento ethunywa wena ngoba uyingane ukuzifunda ikhuluma namhlanje sinensizwa la okuyiyona esibizile yasibhalela napha kuma email yakhuluma nathi yathi uFogiyane naye uke waba usizo kakhulu saxoxa nayo ke elide ibanga ingakho sithe asihlangane nayo khona la kuFogiyane sekwazi ukuthi ithule udaba liphelele futhi nayo insizwa ezobonga ekutheni ukuthi wayisiza kanjani insizwa kethi ngicela uqale udaba ekuqaleni ukuthi kwenzakalani. Ngicela ukubingelela kakhulu kuNethezeka TV nabo bonke abalaleli eSouth Africa besinenkinga ke ekhaya sithe nje sikhula sibancane sinomalume umalume abenomalumekazi wagcina ke esendlulile kumalume emhlabeni wathi mayendlula usasigcina sesiselene nenkinga kutholakala ukuthi umalumekazi umuntu ohlupha kakhulu onenkinga olwako ekhaya akafuni umuntu wesilisa akafuni kungenwa nangabanye bomalume into nje ethi indoda abengayifuni sithathe isikhathi eside ukube mhlambe besingathola usizo ngosesizama nabanye bomalume bami enginabo emndenini ukuthi umalume asizakale ngoba sekubonakala ukuthi umuzi uyafa sagcina ke sitholeke uhala lokuthi kukhona omnye ubaba obizwa ngoFogiyane esigcineke sagcina sifike kuye wasilamulela kuleyo nkinga. Emake mothi lenkinga bese kuyisikhathi eside kakhulu besithatha isikhathi singakanani? Kungaphezulu kwa 15 years umalume endlule emhlabeni kungaphezulu kwa 15 years keja indoda umalume abengayifuni uze wasizwa ngilobaba lona ke uma sizwa ke mase basho bomalume bathi izizwe umalume wathi mayeshona washona kwatholakala ukuthi umfake izizwe umalumekazi so abengadingi indoda enye lebengaphila nomalumekazi mase endlule yena sizike sasizwa ubaba uFogiyane oyena osilamulele kakhulu kumalumekazi. Insizwa kethi sesigoqa nje ekuthenini ukuthi ikuphi ongakubonga noma ongakutshela umbukele emakhaya ekuthenini ukuthi ezinye zezinto uma zihlebeleka ekhaya noma uma kukhona izinto ezithile eziyinkinga ekhaya abasukuma abantu. Engakubonga mina ngingabonga ukuthi wonke umuntu ngicela ukuthi uma ngabe shothi enenkinga ezame ukuthi esukume bayisukumele izinto bengehlali phansi ngoba nathi sibe nenkinga singumndeni size sasizakala sesila kuba uFogiyane Nqumalo nami njengoba manje esikhathini esiningi ngithe mangiwafonela lamadoda solobele ngiwafonela agcina akangitshela ukuthi azogcina amfunele umkhulu uFogiyane size nabo la namhlanje ke nginabo la nami ngibone sebangifonela nje namhlanje ekseni bathi bacela ukuthi manje sihlangane la lapha kwasizakala khona umalumekazi. Kulungile sibonga nawe ekuthenini ukuthi uthe uma uthi sizomhlanganisa sikwazi ukuthi sidlulise lo daba wathi nawe ulethe isibongo kuFogiyane nakuba singeke sisiveze njengamanje ukuthi umbonga ngani ngoba phela ngeke sithatshele yena uFogiyane sithi hayi nali itholo lakhe kodwa ke uyazi ukuthi ubonge kanjani. Cha ukubonga ke Nkosi yami uzobongwa nje ngalokukhulu ukuhloba nokukhuthaza ke kubantu ukuthi ngicela ukuthi abantu basukume kakhulu uma ngabe shothi banenkinga emakhaya and futhi bangayigwenedi inyanga uzame ukuthi uma ngabe shothi uyenyangeni uzame ukuthi uzame kuyikhokhela inyanga ukuze inyanga izokwenzela iqiniso. Mina nje kumkhulu uFogiyane ngithanda ukubonga kakhulu nasemndenini wakithi nakomalume bami abasukumile bangithuma bathi angize ngizobonga lapha kulobaba ngoba ube usizo kakhulu emndenini siyabonga. Sibonga kakhulu baba. Kunjalo mbuke lapha ekhaya ilona udaba lisithathe laze lasibeka la kuFogiyane. Ingakho ukusithathe isikhathi eside ekutheni ukuthi uFogiyane simthole ngoba uyindoda ehlalihlale inyuke iye ngala koJosini iphinde yehle ize ngala eThekwini iphinde futhi ihambe iye emazweni iyokhendla kuba njalo eminyangeni. Kulungile asiqhubeke nodaba khona noFogiyane sokhuluma naye njengamanje.
Sibingelele mbukela lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Ngomafavuka njengeda ngabani isambane sabungosi angalala maqedo lala bafoza nokhaje isikhundla khundla. Othi mawuvimba ngala uthi kusungale. Ngumkhovu oyiphayo ngomadakeni oyishasa kitsela. Sabingelela le iNethezeka TV igama lohlelo sithi uphila kanjani. Ungasilandela nawe einkundleni zokuxhumana Facebook, uTwitter, kube Instagram. Usilandele zonke nje inkundla zokuxhumana. Ngabe ulapha ku YouTube uzosithola nakhona nakanjani. Kulula nje ithi Nethezeka TV. Igama lohlelo uphila kanjani. Sesiphinde sibuya simaganga namhlanje kubaba uNxumalo uFogiyane. uNxumalo simazi kakhulu ngabafana abathathu wababiza ngamagama ke kulokho kudlula ethi hayi uneinsizwa ezintathu uthi zibonwa ngamehlo. Sizongena futhi nakulolo daba ngokuhamba kwesikhathi. Nxumalo Fogiyane asikubingelele sokwamukele khona la kwiNethezeka TV. Ake ngibingelele kubalaleli bonke abalalela iNethezeka TV. uFogiyane lo Siphundo siyabona siyabheka sinamehlo. Umfo waNxumalo. Umfo waqotha abadedele bangene emasayidini ulinganisa uqeda bezizwe umbhoxo ubile zimbili esekula nesomuntu. Umathatha enkonjana ubika imvula kaZulu ujobele lishingane. Ngiyanibingelela nonke all over South Africa yonke. Niyaphila? Amen. Awu ngizwa kahle ukuthi esomuntu nesekula. Kodwa adlule lapho ngoba ngiyazi ukuthi mothi zimbili ushoni ukuthi iziphi ezimbili. Ake singene kumsebenzi la abantu bayasithinta la Fogiyane bakhuluma nanga umsebenzi wakho kakhulukazi kukhona osithintile wakhuluma indaba yesizwe ekutheni ukuthi besexakeke kakhulu umalumekazi wakhe futhi naye ubexakeke kakhulu ngento ethinta izizwe. Ake siqale ekuthenini ukuthi sazi ukuthi ziyini izizwe ngaphambi ukuthi singene sijule kulolu daba. Masiqala kulolo daba lezizwe ngoba sikhuluma ngendaba ejulile leyo nto. Izizwe yimimoya eyahlukahlukene. Yeah. Njoba sithi imimoya eyahlukahlukene abantu abaningi bazenzisa izinto ngokwehlukana kwazo. Abanye kuyenzeka mhlawumbe izizwe bazenzise umsebenzi oqondane nabafazi babo mhlawumbe omunye akuba ukuthi ufuna ukubholofida ngazo vele ke thina sizazi kanjalo izizwe zokubholofida. Si-eda ngazi izinto ukuthi ikhona into yakho ukuthi i-charge ngendlela okuyiyona ikwazi ukushaya inombolo oyifunayo. Yebo. Ake sibuye la ekuthenini ukuthi uma ukhuluma ngezizwe ke lezi zokubholofitha zihluke ngani nalezi ezinye. Izizwe zokubholofida ihluke kanjena ke ayifani. Izizwe kahle lento kuthiwa amabutho mosayisungula. Uma sohlukanisa lezi ezokubhula zokuthi uphengule usha umhlahlo ubiza igama lomuntu nesibongo. Ube sowuhlukanisile la bathi kabanye khona amajaji ajaji indaba, abanye bathi khona amalenzane, abanye bathi khona abashokobezi, bese kuba khona amabutho. Kodwa lento unina munye amabutho iphuma la emabutho njengoba kuthiwa yimimoya yonke. Shuthi sikhuluma ngezinto eziqoqwe imoya yomine njengoba kunemoya emine emhlabeni. Yebo. Ngizwe kahle. Uyabona mawuthinta indaba yamabutho ngoba ngiyezwa ekutheni ukuthi kukhona imiga eniyenzela ezintabeni futhi akuzona zodwa izintaba okwenzela khona imiga. Ngifuna ukuthi kuqonde lapho ekutheni ukuthi kukhona abantu obenzelayo mhlawumbe izizwe ubenzela ngokuthi bona bafunani nalabo obalaphayo izizwe. Ngisazofika kubone ekutheni ukuthi obalapha ekutheni ukuthi bafunani nenza muphi umsebenzi ojulile ekutheni ukuthi kwakheke izizwe. Izizwe umsebenzi ojulile noma ngingathanda ukuveza ezinye izinto ngoba zimfihlo futhi zikuganganyana. Kodwa umsebenzi wezizwe is-aida ngifuna ukucupha umkami ukuthi uma ngifa angathandani namuntu. Is-aida ngifuna ukulanda intombi engiyeshela noma mhlambe umkami uhambile ziyawenza lo msebenzi. Is-aida mhlambe untshontshelwe izinkomo noma zimbuzi ziyawenza lo msebenzi. Is-aida mhlambe kunomuntu okuhlukumezayo usukhathele uyena uyakwazi ukuthi wena owu-director ezizweni ukuthi uma uthi manje madoda nginithume endaweni ethile anihambe niyokwenza ukuthi ziyokwenza lento ethunywa wena ngoba ingane ukuzifunda ikhuluma ifundiswa nguwe. Yebo. Sibuya kahle ke manje. Usuthinte le ndaba ebengifuna ukuthi siye kuyona ekutheni ukuthi wena udirector. Shuthi ziyakwazi ukwenza okuhle zikwenzele la ekhaya nokubi zingakwenza izizwe. Phela izizwe njoba ngisho ukuthi udirector uwe futhi yimi. Uma ngabe uyidirector
ngiyasebenza mina nangazo ngiyakwazi ukuthi mangabe mhlambe ngakhibasa athi umuntu ayikhona umsebenzi wami uvalekile ngizithathe insizi mhlambe ngithathe ipuni zibentathu ngiyifake lapha phakathi angithi uyangithi ngithini sengifuna lento yami uma uyikhulumisa uyitshela ukuthi ayikhona ngilambile kanti ngaze ngalamba kangaka kwenze njani ngizophila kanjani mina athi uyangizwa bese iyasuka ke lento ingumthebulo ikwazi ukuthebula ilethe kuwe ake sibuyeke sokhuluma ngalento ngoba ngifuna ukuthi size sifike kulento shothi kunento yakho vele osukuphila ngayo oyikhulumisayo uyakwazi nayo ukuyifaka isizwe ukuze uyikhulumise uthenga elinye ilanga mawufika wafika wangibuza into ezimfihlo yala ekhaya wabuza uDemede noma Jabula kuphakwa noThwalishi amadoda ke la ekhaya njoba nginawo angifuni ke wazi imfihlo yami angifuni siwelele ngale imfihlo yami leyo so njoba kuyimfihlo yami lamadoda iwona mase ngiqale kuwo nga report indaba isuke sengiqale kuwo sengikwenza ngoba nginencele bane eseduze nami engikhomba indlela uthi hayi namhlanje kufuna kube ukuthi yes okay izizwe ziyakwazi ukusebenzisana nawe kakhulu phela angithi izizwe zihlanganisiwe imimoya lamadoda wawalana kunjalo nje baba okay ake sibuye Molanda lamadoda ufike ulande isigubhu noma ulanda ini noma ulanda incabo noma ulanda ezebonakala ephile ekhaya kusukapi lo mbuzo ngiyawuzwa muhle kodwa kube kulesa sikhathi bengizothi ngibuza umbuzo wengane ngoba lo mbuzo ngawubuza ingane efunda first year mangikhuluma ngamadoda ngikhuluma ngensiza ngikhuluma ngesigubhu ngikhuluma ngamadoda esifike savumelana leyanto lezinsizwa uma uyoyilanda hayi ukuthi nifike nishendezane lapho suke kufanele ukuthi ushela intombi mhlawumbe uyabuyela ka5 lokho nishendezane nisafuna le communication yokuthi nizwane once yaze yavuma yathi ayithina siyomsebenzela ubani sihamba naye isizohamba kisekini bese wena uyacatshwa ngalomuntu wakho ukuze ukwazi ukuqhubana ngeke ukwazi ukubona namadoda ma ungenziwe wena lo siko lwawo yes othi ulande into yamphendukela wafika nesigubhu ekhaya kodwa usebona izinto engabonakali njengoba ngikhuluma nje lo mbuzo wami uncike lapho ngoba bakhona abantu abanjalo befike begcatshwe bebuye nesigubhu efike esikhulumise egcineni usebona izinto la ekhaya uthi mayelalo kube ngathi khona abahambayo la ngaphakathi endlini lo mbuzo ngubuzela ekutheni ukuthi sifike nalapho ingakho ke ngithi ngicela uchaze unabe ekutheni ukuthi sona suke singahambi nezinto ezibonakalayo kwesinye isikhathi angithi uselapho nje uma ukhuluma ngalento yokuthi ulanda isigubhu wagcatshwa ngaso wabuya nasekhaya safika ekhaya sashintsha saphenduka umuncu saphenduka utokolosha sagcina sesilimaza izingane noma sesifuna igazi noma ile ndaba abantu bajampa itebhisi ngifuna lento ifike kahle kubantu ngoba abantu bajampa itebhisi ufike lapha ngoba uphethwe indlala besothi mina ngifuna into engizoyiphakela ngifuna into engizothi mangikhuluma nayo ivukime lalela njoba bakutshela bathi lesigubhu hamba uyosibeka ethuneni lo muntu ozomazi ukuze uvusena abe ispoke la ekhaya lo muntu uma efika lapha kuyena wakini mhlambe bavele bakuthuma nje bathambe ethuneni lendiya noma hambe ethuneni lomlungu wayisigwili awumazi wena lomlungu noma wayisigwili uyahamba wena lento uyayibeka uyafika lapho uphethe inyama ezibindi uzoyilanda lento uyafika lapha ekhaya uyayosela uyayiphakela iyabuya uyibeka endlini usulitshelile yini idlozi lakini ukuthi usuzoletha into la ekhaya engasahambisani nalo uyayizwa lento okusho ukuthi yonke lemsebenzi yobunyanga ibulawe ukujampa kwabantu etebhisi noma izinyanga zijahe ekuthenini ukuthi zithole okuyephaketheni zingahambisi ngeyitebhisi ngoba phela udirector masufika enyangeni usuphethe leyo mali ayinqumile akube yona inyanga ngithi into yokuqala nje la wemfwashembe into yokuqala ngoba nize nazo ngisukela la ekhaya kufuna ngikuphendule into yokuqala okufuna uyazi inyanga bengakwazi ukukhuluma ngemfihlo yasendlini into yokuqala leyo okwesibili ungamniki umuntu into ungaqalanga wambheka ukuthi lento yohambisana yini nesidalwa sakubo okwesithathu umuntu mayiza kuwa kanalo ulwazi lwendumba ufika kuwe ngoba exakekile athi nginebhizinisi musuka umthwalisa amalahle
Yeah. wena hlala phansi ushaya amathambo uma uyisangoma wathwasa hlala phansi ushaya amathambo ubheka ukuthi konje lo muntu yini emlokhe emsebenzini wakhe ngabe ulokho eyisidalwa kunesikweleti nesikhona noma kufuna ngimnike lento izomboosta ngoba akubona bonke abantu abahamba bayolanda izinto zibasebenzele ngenxa yedlozi labo yes Shuthi kona kukhendla lokho enisuke nikwenza uma niphuma nengaphandle nibuye nezinto ucacise naleyo kukhendla ngoba siqale lapha ezizweni izizwe nazo zihlanganisa amabutho nike niphume futhi niyohlanganisa nangaphandle nibuye nize la nibuye nazo seyihlangene impela sezilwa impela ingakho ngibuza ukuthi kona kukhendla lokho kuyikhona ikhona ukukhendla lokho ikhona ukukhendla ngoba uma ngabe ungenayo induku kuqala amakhehla behlangana beyazana yeah uma ungenayo induku ethile buwela uye kusithole ngaphesheya uyolanda induku ongenayo uma ungenayo futhi usithola angenayo uzokuyalela athi hayi inka wena mhlambe emlingani ikhona indoda esendaweni ethile awuhambi uyolanda into ethile ikubani athi yeso nenzani ke lapha ubunyanga lobo uma ngabe wena yonke into uzoba usiyazi mase kufanele kufika abantu bathi awusitshele upho ugobela wakho njoba unezinyanga ezidlule ezinye nje unaye yini ugobela uthwasephi wena yebo awusazi ukuthi uzokhomba abantu la sikhuluma ngobunyanga hayi ubuqola yeah ikhona lento ikhona ngifuna uyiunderstand lento ebunyangeni kukhona umuntu ongenile ebunyangeni kukhona umuntu ongeniwe yeah umuntu ongeniwe uyalawulwa abantu abamngenile ongeniwe wenza ngokucabanga kwakhe ayifani ke leyo nto esoze futhi yafana asilungiseni la ukuthi izinyanga eziningi awungathi uma ngabe ungena entweni weza mina ngixoxa ngayo bese uthi na uyayazi awuyazi leyo nto kunezinyanga lapha ezike zenza umhlola ngangisho angifune kubiza igama lomuntu ethi umuntu ngoba ezwe ngibiza umuthi mhlambe ngiyothenga emarket abuye sathi lo muntu uyawazi akawazi ukuthi ngizoganga wenzani yeah so mawiyinyanga funda ngedlozi lakho uthi uyolanda oyokulanda idlozi lakho selikwenze njani likunikile ukuze uye varsity uqala esikoleni ufike ka matric yeah uma usuphuma lapho yapi uye varsity awufiki ufundisa ufika wena ube umfundi kube nothisha phambi kwakho okusho ukuthi ikona ukukhendla lokho enikwenzayo yes isuke siyokhendla okay isigubhu more than isigubhu uyinyanga unawo uyohlanganisa into ezithile usukuyokhendla kuyefana nokukhendla ngoba sakhiwanga yimi ngingedwa sengifuna omunye umqondo ongaphezulu kwami ngoba asilingani ebunyangeni kukhona inyanga engaphezulu kwami yebo angiyona inyanga enkulu so mangifika kule nyanga ngifike ekhehleni elidala mhlambe lalikani omkhulu bese ngifike ngithi emkhulu lapha kunento enanigani omkhulu into ethile nethile ngicela ukuthi lento ukungifundise ngoba wathi umkhulu ulwazi ngizolithola kuwe sengenza njani ke lapha ngifunda leyo nto uma ngibuya ngizokwenza njani ngizoyigala ekhaya sengiyayazi ngiyifundile angivelanga ngavuka ekuseni sengiyazi siyafika la uke wanyamalala u7 days ade uyokwenzani la ade uye khona ngoba unyamalala u7 days wahamba wayala uyakhona uyabuya ukhathela uthi driver 7 days uma uhamba ushona khona unyamalale kahle inyanga yonke mabuya futhi udriver 7 days ubuya uphuma phi ubuyokwenzani buyolandana hey wabuza umbuzo onzima kakhulu ungayifuni ke imfihlo imfihlo ungayifuni amukela ukuthi uzwile ekuthiwa bengihambile yebo njoba ungangitholanga ngesikhathi ebengifuna ngaso bengihambile impela baqinisile nami ngufakazi uma udrive uyala engade ngikhona uhamba 7 days ngifike ngahlala ke le ngahlala ngenze bengiyokwenza ungakudingi wena mhlambe mawufuna ukukwazi lokho sesingafika ekhaya eJozini uzofika ukubona ke lokho ngoba sengiwakhila umuzi mkhulu uzofika ukubona lokho ofuna ukubona noma ukwazi lokho ofuna ukwazi sengiqedile angifuni kwedlula kuleso sigaba ngoba leso ke sami mhlambe masingama eceleni kungabikho lento eningishutha ngayo sengingakwazi ukuthetha bengiyokwenzani lapho okusho ukuthi lezi imfihlo enisuke nezidalo lezinye ayilingani imfihlo ukudalulwa kwazo ngoba siyabaza abafana bakho kunezinto mfowashembe ongeke uyikhulume phambi kwabantu esilangalaleni kunezinto ezijulile lento ebengihambele bengisekilimani ake ngikutshela indawo ebengikuye bengisekilimani noTekulumani eKilimani so ngihambile ke ngabuya nekade ngikuyele ngikutholile kulungile asibambe lapho mbuke lapha ekhaya sisenayo udokotela uFogiyane uyayiphendulela ke into engiyithanda kuyena Fogiyane sibuyele lapha na odabeni esiqale ngayo
udaba esiqale ngayo sithinte kakhulukazi izizwe. Kukhona umuntu oke waba nenkinga usomthola nje ngoba uyena othe sathi akabe khona naye sokhuluma naye sozama nje ukuthi noma esazise ukuthi kwakwenzakalani ekhaya ukuze kwenzeke efike kuwena ukwazi ukukhipha izizwe ngoba wawuyikhipha kodwa uke wakhuluma ekutheni ukuthi ziyafakwa futhi nakumuntu kodwa kumanje ekuyikhipheni kusuke kuyizizwe eziyinhloboni ke manje siye lapho mase siyikhipha ngeke ngayichaza ngokwehlukana mhlambe kungenzeka izizwe bezifakela ukuthi mhlambe wena ungahlangani nabanye abantu lapho ke ziyamaphoyisa amasotsha lawagadile angeke kuze kulunge kufuna manje mase ngabe mhlambe bewumakoti uganini bese sizama ukuyikhipha phela ngoba umuntu ebumreportela ma uthintwe mhlambe umuntu wesilisa wakumisa kabe endleleni ubuye uzomreporta siyakwenza lokho mangucuphe ngazo nje impela ngayibeka la kuwe uma kwavinjwa umfana uthi ungena la egethini ukhala uhayisi kwenze njani na awufika mkamsukhala ubani bengibamba ngenkani efuna ukulala nami akusikho lokho ila madoda labekwe kuwe ayakwati ukuthi athintwe ngomunye umuntu ngoba ayazi ukuthi kunomuntu owathintayo ngesikhathi esithile sawo yes siphinde sibuye la sengiyayeqa nje le ndaba izizwe ziyinto enkulu ngoba noma uthwasa sithwasa lakho uma usuzolikhipha ukuze phela libe isangoma uyaye uthi lapha egobongweni bese uyafaka phela ukuze naye lamehla azobona nalempumulo izokhona ukudonsa kude kunjalo hey iyadida la ekutheneni ukuthi kuyenzeka shothi ithwasa malingaboni noma ngenzekile utho entwaseni ngisho wena ungakaze wathwasa masizothatha sikuhlambulule akekho umuntu onganaba abantu bakube egazini sizofuna nje umuntu kuwe egazini ukuthi hayi la kunaleli khehla li right noma ngilesalukazi sifike sihlambulule lona ngemithi yokuhlambulula isidala bese sithatha lezizwe sibeke egazini bathi abantu ubani bengayona inyanga ubani bengayona inyanga kodwa kuphela kufuna ulandela imigudu ungajambi ugezwe kahle base ugezwe kahle bese ufakwa lamalakazana uqala lapha eBholofidini ezayona kuthiwa ubani uyaBholofidi ubani impela kathinte kuma ikwakhuluma indaba impela ukuthi ibisiyashintsha lento angithi siyikhande thina bisiyakhulumisa lento ebusuku kuyalela mhlambe lethe uhlushwa umuntu oganga ngawe bisethi hayi uthatha umthothile nothile wenze kanje uzomvika lo muntu yebo khizwa kahle ake sibuye futhi ekuthenini ukuthi igroup yasenza umdlalo wami lowo kodwa la eyigujini ngizenza nje igroup ke ziyahlupha ngoba silapha abantu abanga understand ukuthi yini isigubhu isigubhu sikungaphethe inyoka ephilayo isukungaphethe futhi imfene ozayigibela isigubhu uma usakhile kufuna sihambisane nesidalo sakho ungalindeli ukuthi kuyoba nemana ezokwehla mhlawumbe uvuke ekseni kugcwele imali endlini isigubhu sisebenza ebhizinisini onalo asiwenza umlingo manje abantu balindele ukuthi kusasa mangabe umnika isigubhu kusasa ekseni kuyosase kugcwele imali endlini hayi khona isigubhu phela lesi sakhiwe uma ngabe singafakwanga nje umuntu lapha phakathi ngoba phela abantu sabagila imkubo angeke sikwenzele imlingo uma sakhiwe ngalobudlodi mbamba sitawudonsa umsebenzi sifaka abantu ebaleni uyeza umuntu athi ngiyakhulekela ekseni hayi ngiyakhulekela makuyisitolo ubona abantu bayaphendula nongenamali ufuna afike ungalapha abantu abanemali bodwa nongenamali uyalashwa mawuthwasilwe isangoma yebo ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi abantu abaningi bakhala ngakho lokho ekutheni ukuthi igroup ngwalanda isigubhu kuSpanbana sisebenzi sengamosha imali sezizafika ku100,000 ngiyalinganisa abantu mhlawumbe bawu4 or 5 agijime kubona usabakweleta abanye kodwa egcineni angiyakazi lutho nje kodwa umuntu umemnika uthi hawu ufike egcineni lalela ke into ehlula abantu umuntu ufika xa kwezinkinga akweleta umndeni wakuba abantu abangasekho avela agijima jombe ayofuna isigubhu athi sofika semlekelele lalela la ufuna ukukutshela namhlanje emfowashembe uyabona labantu abalele abarobheki khohla noma usuthanda abarobheki ngeke ubeqa ngeke uzubeqa qala kubo enza umsebenzi owazi ukuthi ekhaya uyawukweleta ulungisa izinto shanela ukuze uphume endlini angeke ulale embhedeni lokulale kokuthanga ungawendlulile cleaner ukuze kwenze njani kuvuleka izinto isibane silungile silayithwe emsamo ukuze sikhanye kuwe
Angeke isibani uSlayithe usibeke phansi kwetafula uthi ufuna sikhanyisele bonke abasendlini. Ngeke uzobona abathakathi ubona yonke into. Inkinga ufuna ukuklina umsamo ngoba umsamo uyingono yomuntu omnyama ophilayo. Ngokwedlozi noma ngokomsebenzi uFogiyana usebenza kanjani? uFogiyane uyalapho uFogiyane. Okuningi ke ngingathanda ukuxoxa la kulama TV yenu ngoba kunezinto phela mawulapho izinyanga ezibuye zibe imfihlo yenyanga. Kodwa uFogiyane uyalapha. Ngabe ufuna ukulungiselwa idlozi liyalungiswa. Ngabe ufuna mhlawumbe ukugezela into yomsebenzi iyalungiswa. Ngabe mhlawumbe ufuna into yemfuyo ufuyile iyatholakala. Ngabe mhlawumbe ulahlekelwe. Izinto eziningi ngiyazenza ake ngisho njalo ngekhombo yazo enginolwazi lwazo ngoba angikwazi konke. Kufuna lokho ngakushiya abantu bazi ukuthi angikwazi konke. Angikwazi konke. Kukhona ozokuthi uyafika ngifike ngithi ayihamba lokho ngeke ngize ngikwenze lokho. Angikwazi. Manje inyanga zamanje wafika nje umuntu wazo 7 days. Hayi awukho umuntu ka 7 days. Yeah. Ngifuna ukulungisela abantu namhlanje. Naye ayikho leyo nto leyo. Nalabo othi ubalaphile balinde ethi ngolwesihlanu bobona sekwenzeka imlingo. Ayikho leyo nto. Uma ufika enyangeni elaphayo, dlana umuthi ubone imphumela bese uyareport. Yebo. Ake sibuye ke futhi size la ekutheneni ukuthi ngike ngakhuluma ngabantu abalanda izinto uthola ukuthi uya kulenyanga ephinde ejump kulenyanga efaka okunye usenezigubhu zazaba u3 uthi ayisebenzi zonke leyo nto iyadinga ukuthi eyilungise eyilaphe noma kumele enze njani ubuyela kule nyanga noma ubuyela kule nyanga ngoba lento isemzimbeni isegazini uyibika ngendlela eyodwa. Ake ngikuphendule weshembe ngikuphendule nje kahle roughly ngompendulo enhle. Esikoleni uma ufika ngithi wafika wafunda first year. Yebo. Kwenzeka into obothisha sebangenele konke amaclass wena ufuna ukuyongena konke amaclass ufunde kuwo. Akwenzeki lokho. Akwenzeki. Ufunda la kuphela unyaka uphasa mangabe uyaphasa. Mawungaphasi. Mawungaphasa ufailile phela uzobuya uphinda iclass. Oh. Yes. Ngicabanga ukuthi umuntu olalela uyangizwa ukuthi ngithini. Uma ngabe ufike lapha kuloya muntu into yokuqala ngifuna ukufundisa abantu into yokuqala mawe enyangeni uyayibhula inyanga ukuthi lenyanga ngiyakuyizonginika ilento. Isayida mhlawumbe utshelwe idlozi lakini ukuthi lafika la kutshela lithi hambuye kusibani bani uzokunika lento. Into yokuqala ukufuna yenziwe yimi mawuze kimi ufuna ngichitha amathambo ngibuka ukuthi lento azoyilanda la ikhala umuntu uzoyithola yiyo yini. Yes. Yeah. Ngizwa kahle. Uma kuya ngokuthi umuntu usekwenzile lokho uxakekile okusho ukuthi akalashwe. Yabona uma ngabe ufika ngibona ukuthi lento esizoyenza mina kimi ayivumi. Kimi kunento engikukhomba yona ukuthi no lo muntu wami uma ngabe ngiphengula ngitshela ukuthi kunenkinga yokhiya lapha nalapha hambe uyolungisa leyo nto. Bese uyabuya uzoyithola lento but hamba uyolungisa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Makufana uyolungisa kwenye inyanga hamba uqala ulungisa kuyona. Makufana uyolungisa kwenye inyanga ngingenayo leyo nto hamba uye kuleyo nyanga ifike kulungisele lo msamo ngabe yini ekuwe ngabe mhlambe kwaba nephutha wafelwa ngoba abantu bayafelwa bangagezi. Abantu kwenzeka izinto umuntu athwala umnyama angagezi. Omunye kusuke mhlambe mina ngishonela umfazi ngifike ngishela umuntu bese ngimshelele lo muntu ngilala la ngizoshiya kuyibhadi. Amadoda isikhathi esingahlushwa ileyo nto. Uthola ukuthi intombazana bekhipha isizolo. Kuphela 2 days ifuna umuntu ezolala naye iqeda ibale ngaphindi imbone. Leyo nto iyagqilaza kubantu abaningi agcina ukuthi umuntu ahamba kuthiwa kunomuntu owafaka ini wangagezwa. Akekho umuntu owafaka ini wangagezwa. Wembathiswe ifu ngoba uthanda lento. Okay, ngifuna ukubuyela kulombuso. Uma mina ngike ngahamba ngaya kusibanibani. Ngathatha isigubhu. Unumber 1 loyo. Ngaya ku number 2. Ngaphinde ngazama. Bayangicaba bonke laba bantu. Number 3 ngenziwa khona bayangicaba bonke laba bantu. Zihleli lapha ayisebenzi. Sengifike ngiyabona ukuthi uFogiyane ukhuluma kahle. Ake ngiye kuyena uDr Nxumalo. Ngizwe ukuthi kahle yini engimele ngenze. Usuyangitshela ke Nxumalo. Lokho kusemzimbeni angeke yini kungenze mhlawumbe ngigqilazeke kakhulu yini uma kuya ngokuthi ngenze kanjalo ngine ucabo luko Soren so number 1 number 2 number 3 kuzo ku-affecta lokho. Sekufuna mangabe mina ngizokwenzela umsebenzi sewuhambe wabhula wathola ukuthi ngiyakwazi ukwenza. Uma ufika kufuna sithole mhlambe imbuzi sithole inyongo yayo. Bese ngihamba nawe emfuleni ngifike ngikwethule. Ngikwethula yonke lento ebisibekwe kuwe. Mangibuya lapho ngithatha inkukhu zibambili. Ngithatha umuthi wedalwa. Sengigeza nedlozi lakho. Ngiligezela ukuthi ke manje libuye liqoqe ini? Inhlanhla ukuze masenze umsebenzi wakho wenze njani uphumelele.
Hayi uqedile ngoba sikhuluma nje kukhona abazobamba lembuzi obanika yona manje mawubanika imbuzi bazogijima bethi sebeyakwazi ukuthula imithwalo begijime kumuka abantu emfuleni noma ngayibamba imbuzi athi uyakwazi ukuthula umthalamba ufaka umuntu uzobulala abantu emfuleni mina mangenza into yami awazi umthengo ufakayo futhi ngeke uze ugayise kwami ngoba sithwasanga ndawonye mina ngizokugobela wami engizothi uma ngidideka ngiye kuye ngoba mina nginayo ugobela ukhona usilinga abantu njengoSathane usenzwa njani njengomthathi ngidingidi kamashuba nje kamashuba zwajikile unqinda azibopha umuntu akaboshiwe ngathi wasawuthabede mina ukudla udonga elomsizwa ngathi wasisa indoda iyaphila le ndoda iyona yangifundisa ukugayizizwa uNkulunkulu iganga endlela othanda ngayo so njoba nginogobela ngiyedelela lokho ufuna ukwazi namhla ubuzongisukela kwami uzongishuthela khona ngiyadelela mina uyadelela nje ungangidelela namanje nje ngiphume ngami nogobela wami ngiyadelela ngakhipha futhi vele ngikhipha kithi ngoba uzongisukela ekhaya mina nginayo ugobela wami logobela wami mangisho manje njoba ngila kulama TV yenu ngathatha ucingo nje ngilohlaba ethi egobela kunabantu abazongishutha la mayingasafuni yena athi ayibatshele bahambe ngizonithetha hamba ngene ngiphikisa kunjalo ngizwe kahle ake sibuye ke sesiyagoqa njengamanje sikhulume ngezizwe ekuqaleni sakhuluma kakhulukazi ngezethwalo nokuthi ke kukhona vele ade uhambile uhambe 7 days ushona le uhamba 7 days ubuya udriver okusho ukuthi uhlale inyanga yonke mase sibala labo 7 days ngenxa ukuthi bengeke uhlale nje u2 days uhambe 7 days ushona khona uphinde ubuye futhi mase singena ekuthenini ukuthi kukhona wokulandile phambilini esakhuluma ngakho ukuthi cha nahamba wayolanda abafana navumelana sokwenzile yini isivumelwano sabo bonke sebehlangene sebeyazana phela angithi mawuzela ingane ngikuphendula ngiyiqoqele lenkulumo mawuzela ingane ifika ingane enye ifikele kweyikhona mhlambe mangabe kukhona ezindala ifikela kwezindala ziyayigona umfo wabo phela ziyayigona ziphathe zifunze mayilambile kanjalo ngoba ingane zami ingane zami yes so ke nje kuleyo ndawo futhi angifuni sihlale kakhulu kuleyo ndawo ngifuna siguduke lapho okunye enye into ehlupha abantu ngiyaphuma kule sihloko sakho ngifuna ukungena kulesi enye into ehlupha abantu indiki liyabahlupha indiki abantu iyabehlupha indiki abantu lento okuthiwa yindiki baphinde behlushwe ngumembatho abantu bake bagila imkhuba izangoma ezikhona athi umuntu uzokwenza umembatho emzini kanjani uwenza umembatho la ekhaya ngoba la kukancumala uzophahla abantu la yebo ubani lozomembula la ekhaya hayi man lalelani wenyanga ngiyanihlebela aniyekele ukwenza into lezi anifaka ehlathini ningayenzi so ngiqonda ukusho ukuthi abanye abantu bahlushwa indiki umuntu agula zabe emncane bengaka abathe uyahamba athi udokotela ngibona ukuthi athi uyenyangeni kuthiwa hamba uyothwasa akudingeki ukuthi ithwasa kudingeka ukuthi uyodla igobongo lendiki indiki into enje indiki asuke kungalona idlozi lakini isuke kade la ekhaya umkhulu waga nogogo ugogo wayezalwa isalukazi ikusuka lesa salukazi size la sizogada abantu abakho uyangezwa so ke mase singena ngithi akusona esala ekhaya sesizoba umoya uyangezwa ukuthi ngithini usizoba umoya ozophilisa labantwana egcine sithi ngitholeleni phela nami indawo ukuhlala uma nginigadile kodwa ngihlala ebaleni sekufuna kuthiwa enza njani manje enzalela indiki uligeze ukuze lo muntu ahlangane nesidalo sakho Nqumalo ugeqa amagula kodwa egcineni izimbuzi ngethe asibanika abantu umuntu onenkinga kumele sondele kuwena esingakwenza njengamanje eksekuthenini uchaze ukuthi usebenzelaphi kanjani la usebenzela khona abantu abakudingayo bakuthola kanjani ngoba abantu baqanise lonke izwe leli naphesha kwelwandle bakhona uma umuntu epheshe wenza njani ekuthenini ukuthi ekuthola usizo ufogiyane lo uSiphundo siyabona siyabheka uma umdinga kahle la eNanda akuyikhona la ngibest khona ngokusebenza la ngibest khona ngokusebenza ikhala elikhulu lilapha eJozini kwaJob isigodi mawungidinga ngempela siyokwenza into eserious ngoba kunezinto phela esikuthi siya lapha nje siyadlulisa la eThekwini ngiyabizwa ngizohlala ngisebenze lokho ngiphinde ngijike ngiphindele ekhaya kodwa kahle masofuna ukuphila senza izinto ezinkulu ake siye eJozini
masifika eJozini sokasambe siyongena emfuleni eBhathameni sike sihlambuluke bese siyabuya senza imilingo yethu bese uyahamba uyangifonela emva kwalapho uFokiyane kutholakala eJozini okuyikhaya elikhulu lakhe nasenanda ke umuzi wakhe lwenifikele kuwo njoba ningijumele kuwo nje nifike emzini kaFokiyane uSiphondo siyabona siyabheka sinamehlo uma ngabe ungidinga uyashaya kulezi namba suke ngizokushiyela zona la kwi-TV ngikwazi ukuthi mina ungithole uma ungezwa uyilalele kahle le voice ngoba angikhulumisi kwabanye abantu uma unginaka ngikhuluma nje olwami ulimi namhla ngithe ngiyekele nje ukukhuluma Siswati ngoba sebaningi labaphenduka babe maswati angazi bakuthatha lokuba maswati umuntu uma esefuna ukugilatika nje uvela athi uliswati yena lalelani yekelani lokubizana ngamaswati ningasiwe uma nifuna uFokiyane nifuna kumshayela nimshayela ku-079 31 588 76 no 074 7616 uFokiyane ke lo uSiphondo siyabona siyabheka sinamehlo uzothola mina Fokiyane sibonga kakhulu ngesikhathi sakho haleluya baba kumnandi kakhulu mbuke lapha ekhaya ngoba kunanenkulumo la okuyiyona eqoshiwe ephelele yensizwa okuyiyona ebe ithe asondele kuFokiyane sizothita nendaba yezizwe ngoba udaba layo lithe nje ukuhluka kancane bekufanele fike lapha nalapha ekutheni ukuthi uFokiyane usebenza kanjani nokuthi ke umuntu ophinde nyamalale ehamba amazwe ehambe eyokhendla uthe usuke eyokhendla ukuthi kuningi ke asuke eyokufunda nakhona ngoba inyanga ihlale ihlangane sibone ukuthi lokhu kugaywa kanjani igama lami ngumzothule ngokeshembe isibongo sizothe kunazo zonke insizwa eningizimu Afrika umfuka sikobudela khala masoko intombo tetobedotshela empahleni umphandle manje umama omkhulu kwisigaqa zibhodo ongaphathwa ngaphezulu thena ngurikana ngoba zonke intombi zilikhundile hande manje cije mamba cije umsholo intombi zimbili engingekanqathinya seClermont anobone namajuba amabili eshaya ingoma phathi wetabezulu kunomakovu umkhodo odukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina ungakhohlwa kusilandela ngene ku YouTube ungene ku TikTok ungene ku Facebook uthi Nethezeka TV kwi-email kwahlala unethezeke@gmail.com yipa